this sina akoi manipura masai separate administration kalgasi the implications le kani haibu sidi ai masi thaja deba adugo aina haja do je akoi de laiba mi nyam se akoi mai se su gyan ta bata ka le si da jamani na ge habi gitu da hoji hai do da pangi bodu da abigi kanun ko ya haja se support ni ko ya haja se akoi manu da laiba mai sing proof se si so akoi kali na tong se habi do gyan ta ban ta ka le akoi na le na kadai do akoi na karam mongdal leidoino masagi ojamani na hagi bata hindustani kana hagi bado adu I maram ni ko ha se aduna kali akoi tawdo se amuna khinbada ka lei for our safety and for our protection asini ai Santi dalak oja hosiki Mizoram gi chief minister na initiative laura kanda haiba tare ko gi hosiki lairiba ke rebel group singa ko gi merge tawna bagi matang sida haiba tare masina hai chathar iba khongthang sina haiba tare India gi sovereignty amadi territorial integrity sida ati chawna singna bam oigatori brand natragana hosiki laiba Mizoram gi chief minister na phone doki bada hariba mahak number masigi merge story basi mahaki mission amani haba wa form so phone doki what kind of mission that would be haba question ni oza kamai thamining mase smart tawe akoina army daga sumde pada akoina campaign ko launch no bagi campaign adagi different countries gi kanu gi geopolitics sum pa ba hai tare pa hai base sum pa padagi dum khangi bani akoina phangni adubu aseng go u sidi akoi manipur da handaki da u yam phajana clearly u bajani ko handaki sidi ana sida aina haje do sidi aina haje basi sini da geopolitics sai basi case thana ba chamani case thana ba chamani aina chali ba chal do adui matung ina asongi mi duna so chalakani ko ado asongi mi sina chala ba matung da there aina mu kari chatkada ke haiwasi game sine ba so it keeps changing geopolitics policies it doesn't remain the same from time to time favorable situation digi matung ina it keeps changing change to have ni ko favorable condition to thorpa matam da pasi change to ba aduma to dana pasagi akoi sum yengbo matam da September ki tang ama manipur ki koktukta bom yam thadare kano to ga drone dagi thadare adu matung da assault to re aduga nupi amasi machanupi soi adagi police officer amani su soi adagi mai yam tha hai yumgi gari yam tha ko tang ani da senjam chirang da mai bom thadare 3 km la thoga adu numitu da ne ba ada Maryland da hoyi laldo mana wangang se ko wangang ni da double meaning oi ba wang khara ngangi khara yamna karu oi da ko ada ngange tang ani dali ko September ki tang ani akoi thonda bom thadari ni ko aduga tang ani da suna ngange ari tang ohum dana amu akoi ki sinam kom da bom thadare ngai gi drone song thadare kanda akoi gi IRB ki post ko chele kan sida amu moi mi kharna chenthara ga mayam duna chenthok ngai da IRB mayam chenthok ngai da ka no du dal ko do rifle AK-47 onga insert rifle onga lakre ko aduga tang mari da mu Indianapolis ka mungwa ngange Indianapolis ka butu dadi yam clear na mana ngangi ba haibati akoi ni kano se group si lebak ahum the spread to le we cannot fight 3 enemies at the same time yam clearly high hai ko yam high kan sidana aina sum interest lai bani na sum TV ga san yeng tam da tang amata November ki tang amata kano Arnab Goswami haibiduga Republic Anub Goswami ka US ka lebak kumaran ka moini ki discussion nam tawe discussion tawu matam sida kumaran na hai akoi ni ngasi podcast tawi se masi se it will be a game changer in US na hai ko ad game changer in US hai ba matam sida aina imana ba amada aina US ta phone tawra hangbu matam da tam tu di angau bani da tam na ka karoi da ma hai to la ya na hai de ba ado amadu na yam kan le na Biden na kan le na adu tang mari da November ki tang mari da election tawre Trump na thumping the car ko Trump ta kaba matam de policy hum change tawre ko policy change to matam de di certain developments ta certain high university double meaning o helaga kai kala adum la re la ko matam se ki di se da play to se akoi manipur ki area Arakan area Mizoram area Chin state of ka ta Myanmar sida sanari se country ahum ne sanari se ko mainly country ahum sanai China ne US ne और India akoi mo hum je sani India su magi favorable condition je thiri China su thiri China ki yam kanna thiri because China ki head never ni adu China ki te ki
मागी कनोसगी चनादगी ना चिंगी लंबी लालगा बर्मादा लाको मतमदा लसियो है मफम से सी जो कंद मोय लंबी सेम करे फसी जाम फसी सेम करे मी लाख अनि मुक चंग लंबी सेम की लसियो है से को लसियो को सी मोय लंबी से सेमगा अदुगा इसिंग नत्रगा ट्रेन रूट नत्रगा लैंड रूट पोचै सिंचे सी मसी पुथगदोइने बको सी पोटा फेसना कनो यांगोन हाइबा हुजी मसिदा पुथरानी थाइना ना रंगुन हारंबदो अदुगी पोर्ट तो पुथरानी को अदुगा पोर्ट अमना अतोप पोर्ट अमना क्यान व्यू है से क्यान व्यू है पोर्ट से क्यान व्यू है पोर्ट से चाइना ने याम फदन सारे बा इट इज कंस्ट्रक्टेड एज अ कॉलोनी अमो सारे को अदु ngara nga handa numit ni mamangda arakan army na masi पोर्ट से परान थुवाइ रेबा को अदा सिगुम बगी कनो से arakan army का अखोय गसु नेक्सस लाइबा दगी असुम नेक्सस लाइबा को पर से मसी it's like a game of chess का माने ये सी से को अदना करी हाई तारा मसी की डेवलपमेंट से मसाई की अखोय की वनलाल वेना माना एमपी सिना मासे एमएनएफ की नी डिफरेंट पार्टी फ्रॉम मिजोरम को चीफ मिनिस्टर की डिफरेंट पार्टी नी को माना चलगा आदर साइन तौरी माना टिबेट तौरी द चुन तो जो तो याबदी नते कंट्री अमनी को अदन नते याबदी ते डिफरेंस अमा हाई जगे सिदा को कंट्री से जॉइन तौब याबा है से डिफरेंस अमा हाई जगे भूटान के निथौना भूटान के प्रजाना अखोय इंडिया द तिलगे हाई दि सटों तिल याएबा बिकॉज़ दे आर इन एसेशन को अदुगा बर्मा की पोर्शन दो बर्मा द लेबो लेबाक दगी मी हिंदना याम याबा तारगसु अखोय सुम द जॉइन तौगे हाई तारगसु असोमना कंडक्ट कंट्री अमा लेबने हेते याबा अदुदी यूएन याम द वर्ल्ड प्रॉब्लम और कने बको अदु वर्ल्ड के ओपिनियन एंड वेरियस थिंग्स विल बी इन्वॉल्वड हेते यागदब दिन नते अदुबो aina haijaga aina panjara ko to isidi asagi Christian nation amas the form to bagi have the dream do that will never go adu ni ai haijaga to se Christian nation cha adu da asagi kitang kanu to se disadvantage Christian nation have the disadvantage kitang lai ti kai nubu seaport yaw de ko moi gi Christian nation je semba matam da arakan haiba the kind state di Buddhist ne ba yamana aduna seaport lady sidi Buddhist ki area do da neba Rakhine state da neba ko aduga Chin state da dinna teba aduna ya namu US ki policy da and various things da ko kitang change to ba khot pa aduga adum lakani ba sidi aduga masagi Chin jo kuki moina moigi kano da di Christian state same ba ba se sigi policy sidi adum laigani na khali aduga masagi world Christian ko let's say American Christians and European Christians moina so tum support tawning khali Christian nation form to godoi benina adugo strategically Rakhine state si yaw dhagadi Chin state kantang da Christian state ama same ba matam da Christian country ama same ba matam da yamna ka hata profitable oigadab din na teba haibadi because that will be landlocked again aduna any country amana policy ama same ba matam da adugi angle khara di lai hai ko aduna masagi development से तौरे से कहीं नबू मसाई कहीं से चेंज तौर अपनी ना मसाई US policy से कर चेंज तौरे बा completely चेंज तौरे कर जाए अदो US policy से चेंज तौर पर मतलब सीधा then फिर using the क्या है तारा best of the situation हाई बनी कोई है जैसे Indian government जो play तौरी नहीं अदो मतलब दा करीब लालू हमारे play तौरी नहीं अदो का 40,000 the refugee Mizoram and various things are playing around. Nothing is permanent over here. Ko aduda aina haja da dodi sinila akoi Manipur da la ko matam da di kama ge hebu Manipur da Indian government is very clear. Ai gi mot ko ya very clear ai gi mot di asai gi separate administration hai ba se masidi kali gi yaro do no hai ba akoi maitai na separate administration yade Manipur kai ba yade halis di अखोई मणिपुर लेसे फुरुप लेको याम पिप फुरुप मी लिंग अनी मोगी मसीन से को फुरुप तराव है मी लिंग अनी तराव चोथे लमकांग आईमोल कोम मोई पिप फुरुपनेबको अखोई कुकी तालब सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन काना ये मैप से अयाबी नागागी लम्दी ओरमगदोनी को कांगपोपी साइड अदिगे चांदेल साइड आमना नागागी लमनी अदुगा तमिंगलोंगदसु यावनी अदु सी पॉसिबिलिटी से करिगुंबा चुरचानपुर का फिरजोल खतंगा ओरमबो ओरबा अदु तादि पॉसिबिलिटी अम लेरमेबा को
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯨꯡꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯇꯔꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯟꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯔꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ Indian government udabna te moina khodi hena singibani sigi maraksita international politics ta ajit dobo ho yawibani and then akhoi gi kanodana akhoi internal politics sai tare ko internal lebak manu gisidana akhoi gi kare hata akhoi gi honorable governor oriba huli kyo ma mo chu yam highly experienced oriba yam intelligent officer amo orambani mana governor kalaini adigi akhoi asomna kanda su general VK lady ko ma su yam experience oriba adigi external affairs also le mi mani aduna ngasagi implications ni Indian kai hatara international politics di jon thangara tawriba kholiba si kitang kai hatara Indian politics ta darkar le ko yai adu this sina akoi manipur da ngasagi separate administration kalgasi da implications le kani haiba si di ai masi thaja deba adugo aina hajar do je akoi da laiba mi nyam se akoi maitai se su gyan ta ba ka le si da jamani na huje habi gitu da huje haid udu da pangi ba da adugi kanun ko ya haje se support ni ko ya haje se akoi manu da laiba maitai sing group se si so akoi kali da taw se habi du gyan ta ban ta ka le akoi na le na kadai do akoi na karam mong da lai doi no masagi ojamani na hagi ba hindustani ka na hagi ba do adugi maram ni ko ya haje aduna kali akoi taw do se amuna khin ba da ka le for our safety and for our protection asini ai sin aham tumje Okay, sana su tambi gre usana ai mathang se usa pramanand lakche usa santi da mulak chege usa kogi chatharai ba keno se habe tare kogi mamang da so ina panja kre kogi yamna sang na mamang de gi oina laga continuous process oina chatharak pa keno ama khangni masida habe tare kogi manipur ga su yumthang naraga su lariba koi neighboring state amagi chief minister yaura kanda kogi rival group sing sigai kogi agreement ama sign tona badam hak present oirubani ado be taraga di masigi lariba issue se habe tare yamna serious oina lahau da taragadi tung da ke bad consequences oina lakpai yabagi chang yamna wangbra khoi manipur da so already khoi kuki trap sing na have tare kuki tongan ba separate administration ki demand se tawraga leiribani za ka mai thamini ai haijana da budi ko masagi singi development se da di akoi so ya lo provision do leiti maiti mo ina long hodi an provision leiti ko akhoi ki sing development sida adagi akhoi ki india da chango kaina one lal wela na ka harmi ba adagi lalu ga mi ka party ani mogi ethnic group ani ka pusalaga nani yano kaina ka sign to holiba khulaliba brick badaga sari kholise adagi akhoi ki MP sina one lal wela sina akhoi ki na da harmi de na san to da harmi aduga the Burmese government, Amazon Chinese government na they are also playing chess. Most chess sana doing it. Si chess sana which that the akoi may take the role yam late basically because this is international politics. So we don't have much play in this. But nasagi akoi kita le katoi city kainobu akoi Manipur as such. Manipur as Manipur ki boundary kai daba akoi ki namkhai kai be yaroi na haile ba sidi basically akoi maitai hina ko acho mi khara furu to yami bunina khara yami bunina akoi na macha furu macha leiba myam sing se masi mangi ni absorb to gi moi ki identity mangi ni moi ki culture and tradition myam se mangi ni adaga Manipur hai ba se akoi ki ningthona palamba what the high by ching the palay, so much ching the palay, as you kite, Palay, Adupu, Nithon, Nang, Tunasi, Hamatum, Sunabang, Gabado, I didn't tone them lower of it. Concato by Adune, the right of the Napalambani, Aduna, Nasagi, Fizol, the Sitter, but Tona Hariban Passe, Tona Hariban Passi, so Mizoram, the joint again, Hariban Passi, so Manipugam and get a book to me never go. I Haribati, Manipugam get a book to me, Havati, Manipuna. Merge tawjinga da 1948 ta election tawro matungda ma se thema chapse major bok kathinga pio bata akoi gi adu matam da chief minister oiramba ko Rajkumar pio bata moi ni chalaga them da ko tam taw heba ko adu ma faltu da tawnu ko no haina anta punitive
kano sajai pini kain tau dana kotan tau di yana ni ba basically. So these are the background hai tare sum se aduna ching da moina palambata so any community ching da palambata so manipur gi ni thoduna chatlaga adugi mafam da akoi ni thuna sei nang phubal lam daga di awon da surrender tau haga surrender tau gi ni to adu dai ti manipur ngam khai oi doi ne ba ko adu ni dai hajer se aduna hojikti modern times da di kamai to ge bo akoi gi puru macha macha sing che chok the ga lisung ni hum gai they got different dialect moi gi masagi morol le jai masagi traditions and customs le jai moi gi lining le jai ko adu me am do akoi ona protect to da ka le kai be ate manipur kai be ate ipai pu na phada thambi mani moi moi to bu do democracy ta moi na mana apam do adu to jasanu they should be allowed to do it haibagi adu thamangwani for example lama haijage Mizoram da ma hai group se yam tonthana thammeba moi ju force taweba now no se zoni Mizoram ni mizoni haina no so kan to godami consider to godami haina moina kan force taweba ko siguba simba presidency di lai aduga aina akoi sigi sida aina panjani si ni akoi kanu se akoi manipur da thoiba irang sida manipur da thoiba irang sida kai hatara akoi kanu se akoi na kamani hiyong da ge se topic se kiran chan da ta su chana ni ba because akoi na kamani hiyong da ge ha ba se akoi si constitutional protect tawra ba ko adu matum da manipur da harmony se la kane ba koi chapa na gane ba akoi so mama matam da AC ona thamambani forest tribe na british thamambani accession da sign to tam da it British na pilam ba dumana accession da ko je da sign to gibani accession hai chi da ko British na akoi se forest tribe nan thamami akoi jo AC oi da mani forest tribe amoina akoi oi hidare adu mu oi jage hai bani akoi mu oi ge hai bani akoi hoji yam no ware paisa du pai de lai su hai ke ta khut pa su bali akoi gi example am hai jo bata da ngarang han da akoi saroi khangbagi ama toi ko saroi khangbagi tirupati da to matam da hoji ki tirupati da hoji ki thong dulun sal le me adu di akoi ipa ipu gi mamang da gi adu gi muham do adu do akoi na lai saroi khangbagi to da la ko ni adu saroi khang thong dulun han gam ni la gate dulun han gam ni la adu protect tong ngam ki de so adu ka protect to ki tong ngam ki da do adu akoi custom jo manung changa lai khum di ya ki de ba adu ki adu khoram ke habe matam da akoi we need to take permission from someone habe ni ko ai ji se aduna akoi su protect to ge haida ga di kai to wakhan khanda bi da wakhan ga am khanda bi da ko akoi gi estate demand se any group ama adagi atai kan yamna kai tare education atai ma ai gi mota di kai ta ka le ting khan jai aduga akoi na to go di akoi gi demand se estate demand habe na te estate restoration of estate habe ni akoi hana le number estate gi status to adu restore to biu habe ni adu to bum matam da everything will be in place ai ga na Chingi Ichina Amasu Chapana ni, I'm in the same category as this. Adu I had this Chingi Ichina, I think that you tell Chingi Ichina Chuna, Tampaka Lako, Cambudo, no catching selling them, the other limit Tampaka Lai. Chinga China, you will take or Aduna. Moi La Canto, a push to Chalo. To propose a Sabacana table, Chingi Aqui Lamgi Logo Tony Konia, what he and then Canada Pony, Canada Chalo, Boy the Lako, Sumusho Hanimoi, Adu I had this Sinida. Akoi le ni le me am se status haibu ti purup se cha ban bam da ka le manipur gi chakthung pingtung haibu ti cha man na general loi le adu gi category ko phadana akoi no workout ta sema loi le adu ga akoi na maitai na achau ba khara purup oi bani na government na pai ba matam da su transparency le batai paisa kaya na su pi no paisa kaya na su pi no imphal dana kaya no kaya loi na ma transparency oi batai ngasagi corruption gi wari si tok thoga loina mak yana na ba lenga torduna na loina mak nusina na chatna ba mana khara kare transparency chi phalan thamaga to butai lai tam bu oro amabu oro adugo akoi le AC status lobo dam da ka le isi kari gino haibu bu protection yam da ga de India da akoi se 15 lakh katani 15 lakh habadi 0.01% of India ki population duni aduna akoi na thaba ama toge have to so national level da thaba ama toge have matam da so akoi ji chakthum do phangdre we are competing in 100 crore da akoi compete we 100 crore da di akoi ngamde akoi yam chakotli habagi wani aduna atok do phurup na so akoi gi manipur gi phajana general lore national level da lakho matam da akoi na taliba demand kari da adugi objection to tobi rakano Karigumba, any person or any group that a community issue, Karigumba,
मखोइदा जस्सी यानिंगा आइना हाइदा रिक्वेस्ट तौदे यानिंबा यानिंदा लेता वरी सानासी प्रूव तौबियु अदुइसु हाइनगुमसी को अदुइसु हाइदना प्रूव तौबियु अहिना हाइसे लालेना प्रूव तौबियु करी ओरोदोनो कई ओदोनो हाबदु प्रूव तौबियु अदुगा ब्लाइंड हेता यादे हाबदु तौबनगुमसी अदुगा एसटी की सर्टिफिकेट हाइबसिदी डीसीना डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर दुदा ओइनिंगदा मिसिंगो अदुदा आई डिस्ट्रिक्ट आई लौजरो हाइरन लोरे आई इमानवना दिल्ली आई एसटी नी खनबदगी एसटी की वारी सारे को आई हम एसटी मनपुर लेगा एसटी एज फार एज दिल्ली एंड अदर पार्ट ऑफ द कंट्री मोइन एसटी ने लेनी एसटी लौसी प्रोटेक्शन थमौसी कम तौसी लास्ट एज अ सेल्फिश आई सेल्फिश मैम वारूब यादे एसटी से मनपुर की कनो से शांति खनजले इन द लॉन्ग रन बिकॉज वी विल बी ऑल सेम अखोई चप मनगनी हाइबसिनी आइन थमजरसी को थैंक यू सी थाई थमजर अखोइगे मिटे सिंह एसटी स्टेटस फंगनबा होनबा अमदि फंगबा सिम अदुगी मतिक तंगाई फदे आवमनि आई लोशल